6 munud o'r hanner cyntaf wedi chwarae capten Bae Colwyn, Tom McCready o'r arbediad yn rhagorol gan Celyn Absalom. Oedd hwnna yn mynd fel saeth i'r gornel ucha. Pete i gyfeiriad Malkin, Downs angen bod yn sicr efo'r peniad Eiron Edwards yn gwneud be mae Eiron Edwards yn gwneud, gystal i fewn at Mendes ar ergyd, a mi oedd angen yr arbediad gan Alfie Brooks, symudiad gorau'r gêm hyd yma gan y tîm cartra. Malkin yn ddod dda yn fan yna dan bwysau gan McCready ac yn carfodd hefyd Adebaki. Wan, so mae'n gyfle fan hyn i Adebaki! Abadaki, allan dylai fod i wneud y well yn y fan yna. 2 funud a hanner o'r hanner cyntaf yn weddill Burke ar ergyd o'r arbediad a'r peniad gan Malkin. O, mi nath y golwr yn dda, Alfie Brooks. Yr arbediad yn y lle cyntaf, a mi oedd yn y lle iawn wedyn yn doedd. Rodgers. Codi'r bel i lwyddo'r golwr, a mae dim yn syth drwodd o camgymeriad erchyll gan y golwr Alfie Brooks. Da ni fewn i funud ola yr hanner cynta. Wel, siawns gen i, mae croesiad oedd hwnna gan Ryan Rodgers. Creamer, bel i lwybr, Acpan at Steph Edwards o'r adlamiad yn ffodus i Edwards, y bel yn sgwar at Cumming! O, mi oedd angen y cyffyrddiad gan Absalom. Dwi'n ama bod hwnna mynd i fewn just o dan y traws gan Jamie Cumming. Da ni wedi chwarae 4 munud dros y 45. McCready ar gic gornel! Gyto Williams! Yn union i'r sgôr! Y gic gornel cael ei chwipio mewn gan y capten Tom McCready. A Gyto Williams y cefnwr. Y Bala 1, Bae Colwyn 1. Nathan Burke. Shannon ar y cynnig cyntaf i Eiron Edwards, yr arbediad yma yn ei Rodgers heibio'r postyn. Wel, am gyfle eiraid i Ryan Rodgers sgorio ei ail o'r gêm. Kai Owen i fewn amdani, mae'n disgyn i Oli Shannon i Paulo Mendes yn sgwar at Pete! Nathan Pete! 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae, a Nathan Pete yn ei chladdu hi gefn y rwyd. Dyma Downs, rwan mae'r croesiad wedi fewn at Acpan, a cyfle arall i'w doien Acpan. Mae o'n gwybod yn iawn, dylai fod honna yng nghefn y rwyd. We've had a tricky run. We started well this season with the first 3 or 4 games win. But they went through a sticky patch. But it's a new group of lads, so it's trying to get everyone to form. But it's a new spine through the team: keeper, centre half partner, 2 midfields, and the centre forward. So it's all new players. But we needed to break the mould somehow, and today hopefully we did that. Massive 3 points. Like I said last week on the interview, we needed something to help us turn that corner. Hopefully that win today is the one. The first goal's not great from our point of view, and then we get a great reply straight away just before half time, and then again, we let in a sloppy goal again. Pete's unmarked. I don't know. I'll have to watch it back. But then, we have three great chances, and should get something up the game, either a draw or go on and win it. If we're looking at chances, yeah, we were the better team, but again, they're experienced, and that was what showed in the end.